Yuye Latubi Atingami Jaliko Shatule Kuna Kadamango Gulini Yunekwa Ma Juma Dama Yunekwa Myashi Joalo Timanani Communication Tips Position Status Relations Strong Expression Timanani Yunekwa Ma Juma Dama Ngalo Gulini Yu Yivutika kwa Sony do Yile Interesting versus being interested Bamatemu Ngawa Gulini Latuti Yu Chupedi Yuli Yote Wanani Ami Hiti Hi Yibuli Vawali Bitil Chupeni, oh, Nawa, mi, Amida, Boots the Q, you will vow your ma, Belate. Unique one, interesting Bama, you will majula, Alikas Betanani, Chupeguti Uni, Yunanya Matemanga, Yamate Musani, Po, Lama Pudo, Ingami, you take interested Majama Pudo, Gulila Bengami, Chupeni, oh, Nawa, Alushin Hingala, Binanilate, you, Yitemu interesting Julago, Alikas Betanani, you temu ingami interested joama pudo ngawa goma pudo suni yozune goma joma damanani interested julata yuka chalo goma libi libeso yote interested jula nama biunani yungami interest bama yugule majoma da goma pudo suni lasobi yu shatile kwate yi kanshama yi nishama te yu nanyi jale kwamanye yi yu chayi butila nambuga di manga yu yi butili bala nama buga mi ngo goma pudo suni yo chupete listen mayite mana nate yo alisni jazbala understand yo alisni yibala yo majazate yo masate yo make them understand yiwate yo alisni big bala yiwate jaz li nambu yo kugma bala gompudo yo kugbala nambu yo jaz nata yo jaz nama bu nani chupeshifde yo nana natanga Goma pudo chupevo yo temu interesting bama nima ba nima ludo junama iwa temu yo interested bama nima banakalo Zenyu kutikwa body language gudu li gudu shu gudu pshu alis mug nakama temu yo chupevo te shatwate yo nima shatinani nima shama pshu yuguli junaka ka chatinani ka chama pshu gudu mug nakadamango yo chupevu bijale kwate atemi smile bama wa shama timangami ku yo jushi tishingo zen yin shi tishinye posture suzumi jikwa yo his shantu jale kwate yo hili tuti mamangami ku ga chama yigulu ngalo wobudo body language tuti mangami ne pa ma choma dama ngalo sankati ku kwani eye contact yo chupevu bijale kwate miasu mia tubitile ni nale kusa shatule kwama kuga jalo gobudu confident communication nivo verbi jale ku shatule kwama ko bi confident body language gudu ngami niva ma phu ibule mug dulalo They sankti kwa sympathy versus empathy te sunile gute youtube yuni amite mwani foje chitishi te choyo bitil beglate yibu shanji za jama timatenani sympathy yugule bushin awa gomali bi chupete yuni yote mwa amita foje chitishi kwa choyo bitil beglate o ngwasa goli kulya chaga ngwa anye chi tinja sha nima sha de julia ma sebi tele shan za jama tele de jama tena ni empathy yugli bushi ngawa chuphe te kulya ma tu zo ma te yu chi che te tu zo ma li bi de ja shan za jama tena ne empathy yugli bushi ngo gomo pudo yuze ne kwa ma juma dama ni sympathy bema manga empathy bema yugli chuna kalo chupete to zoma timade chichete to zoma li bi de jas shan za jas ni yinigule kwama timana ni real feelings and emotion tele yibu shan za kwama nimana yitu yi yune kwa jolango tima kwa binani good communicator akhu jama jale khoso ti yomanga nga kumadi matsu good person akhu jama la so ti yuphiwa zalo Zelik kwa town of voice yuli shatu dolama se pajama se tima temo higlu ngawa lusuni yo shatama se timanani ti shali manga ti fali manga yo ti shali ti jadi thujango benani yo te na naso goti yonani volyama nima iguli jula balalo
Goma Pudusini, yo, Tishadimanga, Amiashi, Tibalana Mabu, yo, Leshe, Yugulu, Shatu Sonakama, Yugulungalo. Wopudusini, you shatu say Timanani, Mosituna Tama, Jasoni Tunakama, Nonza Tunakama, Amiashi Tulichuango. Wopudo, Yoli, Shatu do Lama Timanani, Town of Vice, Bama Tumakwabinani, Words Bama Tulidolalo. Words Bama Timanani, Baker, Yugulungasani, Baker Yimami, Timadenani, expression, yo good you, Timamugu, Dolatanakalo. Zang Wakatikanye, argument or discussion, argument Benye, Manukwabi, Baker Kwabi, Betule Kusile Kwama, discussion Benye, Wajule Kwama, Ngalo. Gopudusuni communicator akujale kubalaso shatule kubalaso tiyupula nama biunani argument betule kwama manga discussion gwajule kwama tutimama kwachalo argument timakwabi betule kwama kwabi khwali do junani asheni majwa gopudusuni discussion timakwabi nani relations happiness peace of mind tima yugule julalo gopudusuni discussion gwaju gwamama timakwa Majuma Dama Amatishinye, patience, Nima Shama, Yuli Junagalo, Chupeti Yuli Yude, Gashilatinani, Yuguni, Gashitabatenani, Atelini, Sheli Juma, Yubiali Jugalango, Gomapudusuni, Chupeni Ashibamate, you Nanas, patient, Nima Shisu Nanasuni, Timakwa, you discussion yete, Guajule Quate, Timakwa Binani, healthy discussion. Akujama iguli gwajule kwama timakwa binani healthy communication akujama jale kodo iguli chulango